okunajanjura intane Dr. Nwoha ogune Nancy atwase Christus Nancy aza abantu bingi tabakomanya ngo Nancy omweko kujya Nancy bamanya ngo Nancy natekwa ko baryo mukazi aza nawe nabo ba doctors bakicerezana bajangwa mbene niteka tuyicereze reality tugengwa gumoro Nancy abamwene banga bajyango Dr. Nancy konkentane so netaro akubogwe nari mushaho otendekire na mwene no mushaho atendekire kana akora na no mwirwaro rya government kandi agaraka kurura aba nurses nwe general secretary umuhandiki mukuru waba nurses hamwe na midwives mu Uganda yona na kwakira na nyo of course umweni nzabujyanda doctor mwenge konka umushaho na kwakira umushaho yakora hari ogwari natoreba mwebare munonga maka kandi na tayari westi na abo abarukurikiza kandi abarukureba tayari abarukureba tayari westi eshaheji bwenu erizoba nko kuwagamba amazina ganje ndi Mr. Christus atkwase ninga shomwami Christus atkwase ndi nursing officer intensive care ninkora Mbende Regional Referral Hospital kandi eshaheji nija kuganira ningashi kugeraho rubazo na nabarebe batayari westi nka general secretary ningashi umuhandiki mukuru wabashaho nurses and midwives of Uganda na mnongabo abine degree no kugarra higuru of course naba diploma na certificate na bunimba zwekera nganira harubazo rwabo kuka kurigiro ko kigombe cy'abashaho cya graduate ningashe cya AGNMU Association of Graduate Nurses and Midwives it has chine members okushanga ngu tuine graduates kutandikira kuba professional no tandikira degree so za masters za na PhD so tuine abashaho abarukwingana ningashi abarukwika enkumisha tukusya ahankumina aharyo abarya rurengorwo so nuboniza kujwekera kandi ugamba aharubazo rwabo kandi kagaruka kagamba nkanye nka Christus kandi kagamba ahabwa coalition y'abashaho so ntuza kugamba hariki ntuza kuganira ha the education and education training and education and training health policy eyibahereze kushohoza iteka erishohwire erikwatirine na okushoma ninga sho kutrainingwa kwabashaho na munonga abo washobora ba interns abo kuba kwasara hanse na higuru ahabwe nshonga nyingi abo kushanga ngu itekeryo niryetenga kubagwaje bakarabaga omuringo murunje munonga so inebuziremu yes inebuziremu niteka of course harimo birungi ebitukuzaganira harimo birungi harimo na nebuziremu konka harimo nebuziremu nicyo rukurebera kwasira hanse na higuru nicyo rukurebera bingi bimukire bimuskira karyabo bagira ngo it is shambolic bagira ngo it is dead on arrival ngo rufire takatandikire ngo terterire konko of course ebyo byona kandi ntuzagaruka turebe omwitekeryo twongere turebe ni what is the hidden cost baba tarterize ningashi echo watch to muri nyankore hidden cost mweno niche cyakubasa mwene cyakubasa kubaho yes government kunebeta tire mu Sente yes aharyo gumweji intane baba tamutire mu Sente batamushashwire minga bataterize eryiteka ngihangantu ferwa ki ninga wenka mweji yes ningo muzire ninga kumuherra naba yaza kuferwata yes hateryo byo kutuzaganira so hati officer na ninyenda utandikira ha briefly noha intana noha intani kugira ngo intani nabasa kubara doctor nabasa kubara nurse nabasa kubara pharmacist
ahereze degree waba oshomere MBCHB ogwe doctor nashomere emyaka 5 Dr. Hwiremerumo so ogwe nowe arukuba nashemeza na no kuragurra then abo kuba umurimo gwe no kumanya uburwire akeza kumanya uburwire akakomba zo guraragurra uburwire ubwo ninga akakushemeza kugira ngo uburwire ubwo the role is to defeat the disease kureka ngo asinguro uburwire ubwo urwire then twine pharmacist pharmacist umurimo gwe ni expert mu kikwatire no mbazi Dr. kwari kuhandike mbazi pharmacist katugire ngo waboyine okuguru kuzimbere bajya ngo hari umukoroti so doctor yahandika umbazi nabagweta heparin ninga kerexene so naza kugira atoke atonoenda ro muricura kerexene ninga noenda kakabaratera umuru hariho nansi kandi we nansi hatoshanga ngo naza kugira ati oriya kere yakwandikira oriya kakombazi hata nansi umurimo gwe naza kwakira eba kwandikira nombazo gubakwa agukwereze akore procedure kere bagira ngo umwana akushoborere ukora ukozisi akushoborere so buri umwe no murimo gwe harimo so gwe pharmacist so abantu babahereze kushoma bahereze degree yabo akuba ko kuzo mu university umwaka gwo kubanza ofunesha barakweta ngo na admission waza kutunga admission ejo admission leta nebe inobwire kugira ngo no kushoma imyaka 4 ordinance ninga 5 or pharmacist ninga or doctor ashomere MBCHB so obwire kuburukwa hati university kurekura ekikurekura ozo mu kanso abo kuba buri omwine kanso twine pharmaceutical kanso twine nurses and midwives kanso hatabona ba regulators na Uganda Medical and Dental Practitioners Council hati ochizayo bakwechi barikwetanga provisional license basindika izina ryawo ministry omu internship committee ministry of health then ministry of health ekurondera irwaro iryo raze kora mu practice kumara umwaka orukwegeza omuku orukwegeza nono shana nka kwegera ha murumo yes okwega nibabaye jiro mu class ya class mbabyahwire nibyabyahwire namba no marwaro bakazayo no marwaro mbabagireyo konka bari kuzayo kumara kwezi kumwe n'ingabire konke shaheji no ine kurebera mu rwire no ine gukora ha mu rwire kumara umwaka gona atariho kinde cyo rukora kugira ngo obukugo buwatungire bahame babukhere na certificate bakwereho license yes actually license ubahame bakwera license bakugiye ngo iroko gende oze kuzanja babanya Uganda wacenga so hati nukwe so license abakugiga abantu bahe council regulators nagamba council niyo kugigaba Uganda Nurses and Midwives Council harimo na RID aba Arab naki then harimo aba pharmaceutical society bakwereza nanka yawe license yawe then n'aba Uganda Medical and Dental Practitioners bakwereza license yawe nka doctor so bakurekura bajya ngo iroko oze waenda no ikoresa waenda no ndemirimo kasitarai waenda zo muri sachi kasitarai license yawe kozereki ogine no basafuta clinic yawe no basafuta pharmacy yawe no tawo pharmacy yawe no tawo clinic yawe no koro mu irwariro ry'abandi aho kubuta katanche korebyo so kuba no boine license so ogwenwe intern konko mu itekeri hati no shanga ngo intern mbagira ngo no mweji hatejo ni kimwe mbintu ebi bimukire abakwebembera abashaho bakagira ngo no eki tukitereze ogutumweji habo kuba noreba har habeji bingi already degree na yagihereza har habar kushoma accounting har habar kushoma ro har habar kushoma bindi nabone bakora internship eyemwezi gumwe ebiri eshatu konka shaheze giti internship no buhereza akuba naya ebebyo naya bikozirira cyukureberaho nyo uko nabe nishoma nka unashiro mwaka gwa kabiri nazambara regional aharfaro kunagira harfaro buri semester kabanza harfaro kumaro kwezi ngukora shahibiri kushasha yikomenemo koka kunahereze emyaka yanje ena bagira ngo 2022 bagira ngo waguraduating nashohora nkanyene kuza buhinga ninga football regional faro kora kumara umwaka gwona so ni nyihe cyo kureberaho kwereka ngo inkakora harfaro
nangwa nkakora no mu rwaro ryo wituruhoko hariho irwaro ryo wito muri banda health center for nkitaha yo sister wanje akaryo mushahara ryo munansi akaryo midwife akuzarisa akajata aha tutazomukata zo mu cyaro anyayo antwarowe so ntandika kora wacenga so ejoneri omukushoma konkati internship no stama omwirwaro kumara umwaka gona no tarmuka no botari hishomero no so ate ibintu byo mwahariye mukuhakanza yes kugira ngo aha government negera ngo ogu no mweji natacira umweji ako nore hatito abashomere arts yes of course internship atobona ni shoma bachelors degree internship nere before utakajwire degree yes so hati nico mukakanisa imwe mujyango awacho muntu naye ahereze mushomoyi ukagaruka kamweto mweji hati okuba wahereze kushoma ati ekindi ekituru kugamba kandi ekityo nshobora abanyayuganda ahitekeri no kugira ngo kundu kuruga omu university contract yinakozere na university obu nashininga admission form negira ngo nshome kumara emyaka ena kero kuwa njwari kundu kujwara ID neba expired ohurire kuba expired nimba ntakine access na university ni kuyengaro na university ni nyahengaro nimba ntakine access na no muzire anyahengaro akanjye ko nahereze kushoma muzire yagira ati ninjira nguwe nakusi yerwane nko murahiwemo yes yerwane ho nko mushije so tendagarikira kuza kumugira nti ni nyende iki ni nyenda kiri abo kuba akansibura so ognatar mweji just ntwantu no hamster's experience kugira ngo agire experience ero kumara yakwata ha mu rwire bwa nyuma yo mwaka ogwe ecyari gukora abatari kukibanganisa kunka naba ari omuntu ahirize kushoma actually naba ari junior officer nico rukurebera itwe turyo tugira ngo babete junior medical officer we call them junior house officers ninga shi junior nursing officers ninga junior pharmacists kunkuta mweto mweja bako kushoma hereze kushoma kaheza ya jwara na degree ya heza ishomero rumurekwire ikamurekura omushaho hati government ni jangu sente zite kuzibasa intane mutamu sente zingahi umukureba mwenu twereze kishanecho nito tumanye government ekaremerwa mwenu mane mutamuka billioni umwaka gona ne sente zinga heze zi government eri kujangu zigitiranse hati ekintu kye sente ekintu kye sente no shangangu negerangu esente zigeremere ahabo kuba ba interne babire bingi no shangangu ba internes bari nke 12 so ko kuza kureba buri umwe okutunga miliyoni emwe buru bwa nyuma ya kotare yo kwezi konkani zicererwa ziza bwa nyuma y'imyezi 3 hata zikiza oshangangu ogu intani taine aina mabanja au kuba aha kurarana bambanja aho kurarana bambanja no boda boda na mbanja buri umwe na mbanja okurya hari kuryana bambanja hari kurarana bambanja obumwe yamara nkakire enkite yihira ishomero ni yakine esati ni yakine so wakwetegereza ngo noshanga ngo budget ntwenda billion za bernina kugira ngo ikintu cha internship abernina kusya rya 28 kugira ngo iki program ya internship government hati nakasente kacyo beno hurikiriza ryo weru senyonyi leader of opposition agizira ati eze sente ziruho je yagira ate sente ziruho ahabwo kuba tusharizemu ok celebrating a public holidays gobi akagira ati tunanke to dismissing Minister of Finance to dismissing nanka public holiday celebrations je mikoro y'ikutomba bishayi yes tugiyeho na Heroes Day baragi celebrating je habwecho hazeze yajya ngo sente zo zuru rega haryecho iyo rebo mu budget allowances
za ministers allowances za minister allowances za MP zeyongiye no sente zuruhu sente kandi iwagira ngo sente ezo mushaho manya hati yuwana okunda abanya-Uganda bampurikirize ekindi kwenda mwamukine omutima gwo kundi hanga kandi mukinemu omutima gwo buringaniza kandi mukinemu omutima gwo muntu murimwe nimbashaba ngo tutakikiriza oruhuzyo ngwe sente tezero sente icyo sente mushawore reka nanariyo naturebe shahiji wababuza nibagambira ngo izo sente tizikabura no gwari yo kwe shahiji oba no muhinje oba no muriso ahafu turebera hona izo billions za bintu natizikabura zabashaho bashatu bwo umuntu nabasa no kwebuze kihuzo ajatikana abantu batujanjaba boto bako bahayo no chimangu abantu bingi mamanyangu ababa bakweta abeji nubashashurwa abo ko bemero mekuchiro bwingi niyo bakugikora no bakutujanja abantu bafutere bikatuntu bafutaho za kanyura no bakora ki hato rya nayibuza ogwe na akora ki ati reka intakucyire kirimi oriya nasa kugira ati atkonkashi ko tatushoborera giteka objectives ningasha bigenderwa byiteka aho tuza kwikaho nico twantwenda umuntu ogwa ari kutureba abanze yamanya ahabwaki ahubwo nabahura intandi zimanya sente hata bamwe bamanya ngo no muyo rwaro maye bako bari mbabashashura konka government ne jango okay tubento bahereza konka tutwache basa bacereba so iteka nergamba ki katuzaho kari katuza apolice ejo ahabwaki police ejo bateganise munonga erumu irungi ki kandi ninkahaye mukuteganise bwimwe nkabashaho so itwe police etuteganise ebirungi bigirumu kandi ebinkubasanya nko muntu kugira ngo nkunzira ha police ergiteka turutegerize abo kuba tuturandukora without written policy intane zibaka abo kuba nyonkarga yinkumi 2010 itekeryo kartarho hazaho kwihobwe haho imyaka 10 no kurgiranira ombwire bwa umuruzda cyenda na ryari 93 95 94 obu minister cenge hamwe na bari umunsi bayimba kuri internship so no shanga ngo nabo obwiro bwiteka kartaro so ekirunge kiro no kugira ngo babe baturete riteka erabene rgebembera abantu abarukora ki ba interns so iteka tertaho yes hata baresere konkarira mu bihengere hati harme bihengere byinji kandi kindi kusima hiteke cya kabiri ohira kugira ngo najante baresere bartiriwe ekindi kurisima no kugira ngo kuba bemba handika iteka Minister of Education hamwe na Minister of Health hamwe na Minister of Education kuyabere ne iteka hitekeri yatamecha kweta ngo ni inclusiveness yagira ngo kobe pharmacist kobe nurse ninga midwife kobe doctor kobe allied professional mwena mugende mukora internship hazecho omwaka gwahwire nkamara omwaka gwona ndukhandika amabaruha kandi ndukuza ha TV kushobora abanya-Uganda ndukubagira bakoba kagira ngo washomere diploma uriyo mu nurse ninga midwife ukaza degree toshame kuba no kora internship nuko bagizire hati kuba kigambere twababuza hati owashomere certificate arnansi ebi yashomere kabita kushana byo wa diploma no wa diploma ebi yashomere kabita kushana no wa degree kandi bagenda no bongera mu models nana karicho mukane hinduka avuga cyo no yemeruka giroti ngo arigira diploma tashame kuba nakora ki internship abuka kamba gira ngo abo no bamba shomesa no bamba konka wareba nyowe ari kuganira n'abashaho kandi ari kubebembera omwe omushaho nangwa nakora aha Cancer Institute nkani nganira na wakakoze diploma ari kuruga Mountains of the Moon University yija yakora bachelor's zeye kuya yakagira titare kinte cyanshemize kushanga ngo kunagira mu internship nazifuna chance yo kuza dialysis kuzombyo okorombyo mabyensugo atomu internship nkashemererwa munonga kwega habyo mebyo bakirewe no yabibugi kandi nye kindi kundira ni internship no kugira ngo
abo kongera abo kugu naho ndukora Cancer Institute ko bamanyene mu pereze degree bakana bampa promotion ko gukora internship obwesije obwo abantu abakuza ko muri iwe bweyongera so hati abo bakakureba aho no gukora itekera karunja kabeka no kugira ngo bayibagizire ngo buryo umwe wena akore internship oborgira diploma oba ordonnance oba doctor oba pharmacist hata ko ngo karunji ka active tusimiro mu iteka hate behengere ebi turukureba mu iteka nibyo ndukwenda kushobora umunya Uganda ebihengere byo mu itekeri wareba objective cyo kubanza cyabyona kugira ngo ntakagamba binja ko abagenzerene bashobora hitekeri kumara ubwire buringwa so nyona kumenyenda ngumpikira hanshonga eje nshonga yamane yo kugira ngo hati bagizire waba ori kuza kora internship ira omuzire kuba kuyahabira heza kushashura emyaka ena emyaka 5 akurekura na university kurekura osigaro mikono ya government kanso yorko eyorumu ekuteko ministry kusindika izina rya ministry ekusindika mu irwaro hata ministry education na ministry of health ko bastamire baba giteka bagira ngo noza guma okiryansi yo mukono gwa university kandi noza graduating bwa nyuma internship ogo mwako gundo go gwa 5 ningo mwako gwa mukaga ogurukwe yongeramo munago no bagubara university yo bagubara university hatshi twayebuza ninga shitwababuza nyowe nkakora abo kwa na university kuza kongeza school fees no shangaza agera ziti kutandeka no mwako gurukwija nkaba ryo numbazamo mu kwa 8 ntuza kongeza ho school fees konki wako bayagiro mu ishomero school fees eje ibayongera ari ababase kwa sire hatta babuza itekeri ebihengere bintu muza kubikora muta ogu ayagira university itekarta kagireho yaza korata habwo kuba yishe university kamwa admitting nawe myakena abakuba na nisasa bwo muzire abakuba nisasa bwo muziro gwa rumunata mu Sente naguzitaka acheza guzitaka aguzente aguzembuzi muri kimwe bemuho asigaye komero mweko ashashura umwana ashoma aciba yaheza ajya tatu yaheza bundi nakwerwaho government abakuba naryo nakwereza abanya-Uganda akigenda yaza kwereza abanya-Uganda government neta kumushashura ngo nemho mushara nene muhereza ka upkeep just kugira ngo abarwaho kandi ikindi kugira ngo turyo omukushoma mutukushomesa skills zonga ntwantu shomesa omuntu ogu intern kugira ngo arige maryo muntu aine proper attitude ari abo kubatwine kwicaza twena ngo turya abanya-Uganda kandi turya abantu kandi hangane ritu kandi twino murimo gwo kwereza abanya-Uganda batahi bitu so ntagire kwereza abanya-Uganda batahi bitu kandi bakabagiye kwereza abanya-Uganda aba nabahereza aharubazo rwa government so no mukozi konka atari senior so kwari kuba nahereza ojuke naine kutambura hati imagine ndukwiza studio hanuya nandiga nansana imagine nijana intambuze bigeri ndio mushaho nahika hanuya amushaho narga nansana nazamurago yijana yahiko mu irwaro yajana tambura tutunaziragara na ainaka chuchu aruku wena no wiragwire manya wena wiragwire umurwira yebuze atashi umushaho nkora hatugo ogu anakunkora hata so kora kugira ngo sata kime so echo oshanga ngu riyare kararga haine kuza kuronde cyo kurya of course nawe naenda kakito arebekeji ni woryo murwire nono enda muntu yakora manya or doctor enkitermechina riyare ejini yembere yihanga turi kwetenga kugira ngo abantu bitu batambure sate tagukire kitogi ushange take kitogi nango no shanga kigize mu kiti kirabere murayine so ati nico tukugira ngo ngaha numbiha numubi omuzire yamurekwire university function mara ene yakufuna hatobwe nekorekera kwe hati nyuma isangu obwegese bwakongera kuba obwe beyi kuba mushaho
bwangera kusera hazo bwangera kusera ojuke nezi turukutamu hati tukazihiremo nazo namino gargu nyowe ebinte muzeyi yagurizde ari kunshomesa tinkabigarizeho aha bwaci kizakuntwara ubwire esente zindi kutunga yesi hata barabongiza umushahara gw'abashaho konko of course ni kitwara ubwire wana ndakwaca umuretinga werese it takes time bakireba so nkitwara ubwire kugarara hebintu ebyo hata antimanisa mkande ekindi kwenda ngo tugaruke turebemo no kugira ngo bagizire ngo hata aba intani abibashashurwa government ekinde kina ekengere ngwaye mbashashurwa government nabo government eragomene kwatera ngwaye bari private ngwabo omuzire hagumena mu ekwatera konkatere kanchi kutangazemo iyo umuntu ababiri nibashashurwa government bamanyisa ki ba interns ogwo gwabere nashomo mu university ari ya government sponsorship ngo government ogwe neza gumeza mu mushashurire internship mushashurire internship ngo kandi ogwo birari ya private ngo muzira gumize makoreshi amweyongerere ukasha abanyaganda abazire bo bakakora musangoki umuzire okugira ngo ashomese umwana no musango hati yaye kozera yaye henengire akakwekora akagera buri kimwe kiryamwe kakakihayo hona si miliyoni emwe eyabor kwezi ori yari nahereza abantu abajuru ihanga n'ikintu cyangwa munonga bayindane zo mu marwaro i20 bamanka bashaba bahwiremera umuntu no mushaha hwiremera umuntu ndikundo murenko mweje so twagira ngo hati kandi ikindi kinkondo yetegereze ogwo mwana ari kubagira government sponsorship ito cyatore mise government nkito bashomera private no kugira ngo tukashomero mu mashomero agabire gatari gamani ohurire ngo basakuye primary kashomero mu UPE nargamu n'ijana zo mu secondary ejeje ya rwagati nayo ryaho so nargamu nazo muhaya nayo ryetyo konka kunahirirwe narabamo ohurire nkemba bazaruhango kuziri narabamo naza university nashomana bumusha omuzire yabanwe yashashura akanshashura ku rw'um P1 mpaka university naheza hati umwana woryo no gambera ngo agumizemo no muzire nuwogwe kikorecho orukurwo muhambo family ningashi family ezitahami ezikubura ambientasa ezurukubura konko ogwe akubarya government ezakagire mane economy yes ogwe akubarya government no shanga ngu owabo bineho yabingi babineho kandi akashomera na mugongo na magunga St Joseph's na Garama ohurire nanka smaka abo nubo bana kandi uko tokushumisizayo utakwasha kushashara miliyoni 3 ni garahiguru kandi hat pesa na neshongejo Deputy Speaker wa Parliament of Uganda Honorable Thomas Tayebwa yes akayagigambira president akajya ati president nyenda kubera w'amazima yes abana mukureba government eri kushashurira n'abana babagiga abo n'umwana w'umugiga hati ihanga kaninyangu nerigito twenashi kandi si bwenu omworo no kufa kugira ngo ari umunya Uganda omworo no kufa nga yaye kwasire akashomesa umwana akamusya university dekaniwe ka government ogwo mwana ryo nakuhereza abantu bihanga kandi aharubajurwa ningashi naza kwa umukono government murebe gumizamo mukwatere hakirako abo kubati internship ni stage eyo kushanga nkore no vuga moto kuryo no kutera kona haza kona te yangwi no chendeza speed oranzia nabakuvuga moto kamba mano ko ine kuba nogera matara munonga kugira ngo otemo n'ingombe kugira ngo ori yaryo misha kimanye akurira amanyengu ni idara ryo kwegendesereza wakireba hatuko nagire ngo ogwo wa private owo mwana owo muziro munako ngutora mukwateho nonda kwatira hogu ayabe narigana Garama ayabire narigana Magunga ayabire narigana Mugongo hati amashomero gitaga ga traditional kubagata so aho policy niheru kubera rekerezimwe hati twebuza
turyontuzai nkihanga turyontuzai tukirya hamaramwa ninga tugurigireho dene kindi ekitugaruka tukareba mu wagira ngo ugarako shangite kandi gira ngo kandi ekindi namwe ntakaje no mu itekano shanga ngo we have had between inconsistencies nyingi ninga shifting positions nabagenda bahindahindura tubine rumwe omuitekeri tubine rumwe omuitekeri ahabwe nshonga no shanga ngo bakabanza bagena ngo bihe extensions kuba hereze mu iteka ko barahandikire bajya ngo bona bakora internship kuba rigeraho bagambe byo tarho uri wa government then wabori o private yefeho uri wa government ne kwataraho uri wa government sponsorship okwe kuba rigereho minister kwabiri naganira oko kubushikana kuona twandikire kuryombe gambo kandi ati nkimanyisa ngo nico cyo rukurebera bajya ngo ryiteka like it is dead on arrival refire echiko baretera wabushikana nenki kashata no kugira ngo yahandikira iteka akarhandika kubi atumanyo we oyiramo kugira ngo ndi nursing officer masters zanje nyonka shoma amateka police nashoma health system okuride so eriteka ko kushanga ngo nyonkanye ko muntu ashomera amateka kandi nkagaruka nkashoma health system health services kashoma ibyamagara shaho namagara yes nkabana byo na mastering nkaba consultant mu gihe cyo na research no shanga ngo kundu kureba iteko ko handikire ushanga ngo iteka na acknowledgement page erikwereka barhandikire nayo niburamo ushanga ngo iteka okurya handikirwe implementation tubaragitire mu kurungi yes cyo ka implementation policy roho hariho implementation na standards konkado ushanga ngo niburabura hato wagira ngo reka ngaraka hakinando ni ngambe cya minister hati kuba mbuza nanka honarebo Chris bari yo munsi agira ati eshonga twazuhurira ntuza kuhereza wa private ranch hati reka nkwereke owa private ranch noza kujumuhereza shazinga abo kuba ogwintani nakora mu kwiho mukasheshe kusiyo mwazi kandi obumwe noza kushanga obwaza gaburura ranch doctor ryo musige tariyo nashemezo mukazi hatejo ranch ti yamusiga ejo yamarabo ubwo no private kandi hatunoza bakushemereza ishanka munana zono haro barashitemo kumaresha mukaga simanya na setist yabura maybe zibe bitwino marwaro nibyo nkebe wana setist yabura murindeho hata murinda heshanke yemwe akibana atahamu mwatandika procedure ngo hataba meki zishanga zabe shanka munana umuntu obato mu theater ya hati ubwo nchima ngo ranchi ya hati korate horancho kajyana bagigabura shamunana so atwe ranchi abe nagamba eyo gabura ninge ukwato mushabo ko banajya ngo nakwa ranchi nchima bintu bibiri nimbasa ko ba nkaha ituri twine kaka yunkito ko atenyi yatererize ninga nkose yonko mutwaro kandi karabe na manyisa yo munshaho eyo munshaho tomenti yo miliyoni ibakuba nchima be na manyisa yo kubatekera abo kubakora no manyisa yo kuhereza ranchi eyo munshaho neje ibaru kubahereza already niyo miliyoni y'ituru kugamba nani ngambe twireho iba bimba bahereza konke cyahezi ikinyo ni ngambiro munya Uganda mpurikirize no kugira ngo ranche yariyo yabire nagamba agizira ati tutugire bire mutayibuza hati ranchi buruze ranchi ya chikaki ya muringoki kandi shikora muheranchi tararye breakfast kandi shikora bana asibaho kashikora muheranchi tararge sapa cyaciro nakorara kwe kwaratahe narge kaje ngo amutekero buhunga kandi n'ikindi kitwine icyo buzo bitwine manya kaje ngo asindike sente za rancho mu marwaraga gitagu barukorra regional faros naki hato no shangeze basindikire yeza barwire naho kwezi barukurondengo shanga barwiro kwezo kwetubariya irwarurungurira ubuzirengo kandi nabwe neza babiri no bahereza yo no babemba kibakwataraho nazo zibenzi jaharabero bwiri so osanga ngo yes hato shanga ngo nibende nku kumaro kwezi batakazire bakeza kutunga nku manyejo wiki ninga okwezi kuwa batakarira barwiri akwani bacyagabura barwira ba TB na nabarwira barwire mitwe atwa kutunga nku mwe bihimba ata habure bihimba habure buhunga ati batunga bihimbo buhunga buboro so hato shanga ngo harimo uzo bwinje mu kwate byo kuryo kabihereza abaryo mu marwaro kugira ngo bene bo babimanaging tushino buzubo hato wajya ngo akahunga ngo okateko mu waza kubatekera none bongero buzubu njo turiyo ntubereka orgo no ngero buzubu hari internet obuzubu bwa ine no bumara
ahabo kuba pressure yayine ohurire pressure yayine nyowe ndimenta wabo yes abo kuba by level of education nyowe nimba mentoring kandi osanga ngo ninganira hona nabandi bakaba mentoring aba consultancy educations kutwe tuganira mutukuhane ebitekateko bagira ngo shana babombekere ahi bararare babahereze nebyo kurya konkana bwico wakukikora kuombeka akanyirwa rero ndikora mutarumu ayiba indanda bakurara ecyo ngo bine kubanza bayombeka so nje mancha ngo ine kubanza wayombeka kandi icyo government ikigitwara ubwire buri no bwire buri munonga kandi oyine garuka kufuna nebyo kurya nagambira uzuburu kwandi shi ati katugire manya n'ikindi abana babo kureba ba doctor ba nurse ba pharmacist bine birwire byabo bine ubuzo bwabo like no shanga ine shukari no shanga ine pressure takuza kurya kahunga na bihimba buri zuba cyamushana na cyaje bako abantu bagambira barwire ngo akahungo takarya atoshanga na wende wara najine takakarya hati iyo noza kwata umuntu umuta risk ejo kando wabo oshange ngo yes hasi tuba kumujya ngo bereke mana internship cyo rukumanya icyo ne kumanya no kujya ngo option nanta kuza gukora abarwiri ndukwenda kuba mushomesa internship nenda ninjireka nzanje ukora nka 2023 ujongezo misho bakireba so konka icyo tukugera no kujya twatwenda gukora abarwire ofunera incense konka nanyenda kuba mushomesa ninje nashoba masters cheza kushoba masters ninga wana ndakuzo mu research nshoba masters nkora muri yecho titeka nk'unyine kufuna license so police nukwere ko barabana samwetyo ariyo netezo mutwe ihanga no shanga ngo turigera maramwa ko rukureba ibintu ko biryo no bikorwa ukareba ibintu ko baryo ne baryo ne bahereza abanya-Uganda ne ba proposinga oyebuza mwayongeza allowances minister allowances MP allowances manya twine unclassified budget konko kashanga ngo miliyoni mwe yo mwana oryo nahereza abanya-Uganda manyigene direct benefit umunya-Uganda nagoba mononga omuri intern mononga kirana ne sente za PDMs tukuganira abo kuba PDM no shanga ngo ne yamba muku financial inclusion konka intern improves health inclusion buryo muwena na mukwata kashina natungeza PDM na zo mwirwaro ashanga yugo umushaho yes kandi kumara kwate mukabara kubashashura hatereka nkwereke binde bihengere biryo muri geke kora bure kushashura intern noza kushanga ngo commitment eyabira yine na motivation morale yabira yine neza kwa na no okwehayo no kwa so oshange ngo ebyo byona byane byachene oshange ngo naza wakukoraho nanaenda kintu kidogo and table charges naza kweyongera then ekindi ohiremejo quality of care babire mbafa bashara barukuzara bakushemeza oruganko mu health center orukwirukangira alfaro okikaho shangaho intani akana kwakira akucebera akeza kucebera handika juba aterera mukamawe amjera tigija tuze gukora amurwirogo aija nayiruka koru kubura kushashura intanogo nsemayisamu aza kugira ngo banzorete 10 ninge 5 ntere doctor aije then hato shange kandi wijocerirwe hato waza mukoronda sente then hato nkimanisa mutuza kufuna hayi matano motarte tuza kushanga bakazi n'ikindi bafa then abana abazire babana bari mu government nibiko mu government oshanga batine n'ekibine oshanga bashaho nito turyo bashondera tubine cyo kurya umukazi ushanga kazara umwana yibata kumufaho konko mwana yarwara akikaho yahirwa kashangaho intani juba intana mukoraho nata kwenda kasente amusasubwa atakana kafa muta oxygen agerati bamutama kapira bamutamuki juba mwana garuke ruguru bamutahomba so hati ebyo no mushaho nabihurira yes kana ubwo ari natureba yabihurira yes hati numugaruza hoki way forward neya ako ba icyo kubanza cyabiona wasima ngwiteka ervaresere n'ikirungi barete konko mwiteko mwe hari mubinge biko barabana sam ebi watugambira so hati mwagarra hoki ndiyo niko reka marire ece cha the cost
ni intuferwa chinki hanga tatachikozere akuba ndashana icyo kinandumu rero nshinka nakimara tutagaruke nyuma ahubwo ekimukuferwa yes icyo nango ezishonga inyingi wazigambe ihanga nduferwa of course yes so ahubwo batwagamba cha Sente then wagamba na twagamba cha Sente yes. Then waka ihanga nduferwa of course ati ataba abantu abemba kora mu irwaro cyo kikiri na here system nefa abo kuba omushaho no shanga ngo system wako mu irwaro mushahara kubanza kureba ni internet kwari kureba ayita doctor kurataho hata cyita doctor kurataho ninga umwanyita yabari nasi internet shanga yanyita tkonka go mwana katagira nyishimukahonde mwana na isya kubi nshanga na isya kubi mugira nta leta oxygen mugira nti muteka sipap njye ntereka tukoreke hato shanga ngo umuntu wano kwikiraho yo munya Uganda abazire twatafira hitekere kandi tukarwana kureka ngo turya agenda nebyine birumu nikiza kushanga ngo system ryo nefa of course turiyo twasigaze dakikanke ikindi yo ningambere recho mushaho indeba oyine byingi munonga konka ebyo intumanya ebimukora mu irwaro yes ntumanya ngo na systems of course intani na kugamba na kumukiraho in case kintu cyamukizamane yes bebe byona nyenda kuhameza ngo byone byo ubwo ari natureba nabimanya konka hati inturiyo wayebazaje wajoti iteka rberetaroho government yahartaho konko byartaho harimo bushonshoreke obukunyigereza omuzire omweji hamwe n'imwabashaho wabitugambere bikubanyigereza wayibazana no burungi bwitekeri hata numuzagarraho ki echi turi kugarzaho kandi echi turi kusaba government effective immediately omuni yankoresho nabakigamba bata mangu ninga shaho naho ekibine kukora eriteka barutwara inka zero draft eri kubandizibwaho barishuzume no kweshuzuma no kora okurushwizuma bongere barushwizime bari tereze kujya mu implementation ningashi okuruto mu nkora kwanguhire umuntu ari kuza kurukozesa then ecya kabiri nkoko nagamba effective immediately bagare allowance ya interns bazigaro sentezo yes kandi ezi sente amazimaga kwerukayo ninche munonga tizine na makuru abakubanyuze sente narazitungire nyonkani tugabane mtwaro 85 bani shanshu 5 burukwezi zukuza kwija okoshanga nyine nkamabanja omukazi ari kumpemere namaze mtwaro nkankaga ejo kurara ahundu kurara manyabiha so no shanga ngu kukuza kwija obarabaro busente ushanga ngu nabo tuburumu wahirwa kasazga hesate ninge mpare usima ruhanga nembabazi so ezo sente ezo kugira ngo umunya Uganda ashame kuba nabona ahabwa miliyoni so government egarreho sente zaba intani echo mbwe nicho niyo priority egarreho sente za intani eteka eritware nkazoro draft dene binde beri kusheme kugarra nkitekera kutandikirwa mbwenu yes eritaka hamibwe ebinde byesheme kugarra professor Susan Chiwanika akansomesa makerera masters ahandikiri kugira ngo mbibizeho kake ebintu kabiro bishatu bimwe byabere na proposing of course agambere ahakina nagambere cha targeted interventions nka food and housing kugira ngo system teteka teriri amajogo ba internet bakorara mu tugaruho no make muragoni yegine na yo no make deno shange ngo haruna no kushanga namarwaraga mwene gabiha no mushoro nkamurago nahandi ebe bintu akamiliyoni kamwe tikashimukana kazaho tax kandi ikindi bakwate babonje because bakababongire sente zakira miliyoni 2 n'icweka bagarka ako bakashobora president bayireka president oku intani ari kugarra sente omwihanga ari ku savinga sente zihanga bicereza abastari n'icweka president yacetegereza ajya mutubaha 2 n'icweka konka bebembezi bita muri kureba ne binazihanga ryito obumwe bakigenderire ninga habwo butamanya so bakazigarra miliyoni bagenda bagarka bashitama bateratera president
babigarra inyuma yagaruka miliyoni hata bashitamire wagira ngo na yergiho hata bagashe bashitama bamenya ngo nore president mwe no kora kubintu kubyemerire tuziho kuko bazihaho bo bayongeza ki allowance like oye buzihanganiriza then ikindi yagaruka yagamba Susan yagira ati tukore tuta yagira ati ogwe professor Susan Chwaneka yagira ati reka tugaruke turebe ba intern nk'abakozi kugira ngo tubase kushyikiriza cyo ariko mu universal health coverage manya umushaho mwe doctor ashimkwa nari abantu I think nyewe katugire nansi ashimkwa nareba abantu 800 midwife 200 kuko mu Uganda nansi omwe nareba abantu I think urukumi na rukaga no mtwaro gumwe na kakaga yes umushahomo kuko ashimkwa nari 800 okay abwenshonga yobwire umushaho uyikirize tukangera aha ako baninde byabere bingi konka enshonga bishoborage nubwo yanatureba abamwe nabashaho abamba tureba abamwe nibo bakuzara abashaho abamwe nituntu janja bw'abashaho so tine shonge yahita kwatara umunya Uganda basakuba no zaro umushaho basakuba no janja bw'umushaho utegwa kubona ubundo ry'umushaho umwenu tine umunya Uganda atakwatwa umushaho so enshonga washoborage nito nshaba government bahurikize nko kwebere yagizire ngwenshonga yanyu nejagarke girebemo bagize ngo bija kugireba mu genshonga yaba intani bija kugirebamo nanguna namateka nagono gahinduka boko banagakorwa abantu so gagine mwe behengere nagono bagatera mutoki bareba kandi nsima minister bari yo munsi ako kwabari ga capital gang yagira ati ntuza kugirebamo kandi nko mwebembezi ncereka ngo aho no abo mwebembezi aine dignity kandi oyihire kugira ngo obase kombeka abashaho abara determined for excellence so nkihanga nk'abanya Uganda reka tusigaze kitinisa citu na waboro narebo na waboro minister sigaze kitinisa cyawe ahabo kuba no fa muntu wa hansi yabare munonga iwe yana tureba antwenda kwebaza umushaho kandi atwase Christus ntwenda kumwebaza abo kwija akakongera kushobora nshongeje muturira muhura yabashaho medical interns na itekerera government resere biona yabishoboraho kandi ntwenda kwebaza ugu general secretary wa midwives amwe n'abanansi zo mu Uganda yona kandi umushaho otende kirwa rukoro mu irwaro ya government mubende umuro mubende referral hospital so nawe no umwahari yaba kwitombuita bitu nshaba government eshitamere bo mu nshongezi akuba itu nk'abantu ba Uganda tukabaho tutine bashaho icyo agogo nugo mazima mbwenu nshaba government reba nshongezi